Lai ke jingkran ke basnu tenat ba kumwe na kun sarong awia. Apa bila kan mau bau kun nongkong ba syong ayin. Umyo ot masih besnai. Mio sapi kabatnya. Dia ki bawan pedeso na kanong tmai ngatrai lagi mio bambu ngatrai har muslim jong Yesu ba ia bam masih besnai. Mari kemen parat padwal pedeso dia. Ai sinat bai ba alesius marinyanggu belum bangalai kut lairang ba ban pedeso yang bat banne syaitan. La hapang hasitong Aham Sarkar, Laha Syakran Ben Yeni Ayat Sirta. Matang kali kawai ke bangsa tenat ya. Prinsipul, haka berputih, tapi om kumnu dan lahi mei pai kongres. Nomor bah lapar sangmat. Satu, mpoi senu. Yon gibaong ani haka por Sarkar kongres kajelat ya. Humut pemat, basyong ayeuru ladi. Bateri kam duyong ru bentoy, badi jaka ru bentoy, basyong diwaidong ru bentoy, balik belaru kamet belai si. Minta terkong ria. Nomor ba masnas non dakadam na tulong Kam tuju sinu ru. Om lelei tandai we. Nasu kumen sipun bandui ye kirang samla. Bagi priaso bak kongres parti. Nomor bale ngong kumta gidon sipun ka jing kami nanti ka expectation jong ki pai pa nong nong ya ka jing kala hagari ke jala jing ni la de ki all players mga baroni nang iban karibol tang bangiron kam sa new players man ko bailang hamaran puro ban tapul dang tadaw mo yapi a congress ka ko combination of the old star and the new star ban shwile kai tang giru mai de amlong basu. Apa yang kaya kirurim, bagi itu main ngatrai nat ke district council Arhajar Absan Channel. Yang next kamba ke Arhajar Absan election yang bisi, kadi ke competition jong kirurim bagi itu main banang penjanai. Dia si kepala isu dur penbahadur nak dia. Kepaduna pendap, batam, penbait. Yang menerima suya kritisaisan kamlong kepada ini. Dalam kongres parti, tadi ke parti kepada ini yang ingin tribal. Disuruh kenapa? Dan bakalan serangan, no? Jom Martin Narjawai pajau haduk mentangi longkung ni. Kamrang Pak Sinong atrai ke bopor, gara-gara tiap mangimon, pajan pun tidur Pak Sinong. Takadau isu benong, kongres parti, kamper, idon hangnu, tanggawai, banok sinyang, Banyada ke kariti ke bustur jomi. Im dewan kemen tanpa penyeso, dewan kemen ru ha kapor bakri result. No, reishitom ni government scam. Bala gunu lagi yok ka single party executive committee. That is the best. So pumat boros kata thangyong yin ya. Kamno ini mak support ya. No ke jong marba du jingkel na. Dan mereka kadi kasih jong gaji kerana teruskan don kam banda no para mengi amdilai jelek manu agak babut penjawab ya ke kongres parti. Ada job ke ajar apusan. Kadi ke semifinal na ke benda ke ajar apura. Tapi gua bagian ra ya ke final ajar apura. Mos yapin na ke semifinal. Banjok dia hap du tiaho. Banjok dia hap misiap. Nomor ba banten di sana. Kumpul mentah beliau hari kasih hajalan ini yang no other option except Congress. Tanpa belum gaji gak berpeluit, gaji kang gak berpeluit, ban welcome ya barok. Harus siap.